So ningetaka wale wajui relationship yangu na yeye, kuna msanii fulani anaitwa Shadi. Shadi alikuwa anamsaidia sana mambo ya financial, na mimi nilikuwa nafanya mambo ya kutunga na kupiga muziki. Kama hiyo ngoma ukirepeat hiyo ngoma ningefurahia sana. Alikuja DJ, ukirudia hiyo ngoma nitafurahia sana. Hiyo ni kazi yangu na umse. Amefanya financial, mimi nafanya muziki na kijana mwingine anaitwa Peter. Kama Peter uko hapa, tafadhali step up. Peter kama uko hapa, step up. Herwe borugi bila ko ni oreto tafadhali. Kama haja ingia sawa. Ni basi ya kwaige nyingeti na goro sine, kinago muthenya. Ngoma zangu nyingi zinachezagwa masaa na tumecheza na yeye. Herwe boro itago gathuri ga gwito gatagaka. Herwe boro itago kiarie. Na muthuri uyu ni uto sponsaga na we yarie etago Shadi kon muraigu Shalkido akiaria yaragia horo wa Shadi na warie miario iri tucokerie Samido wewe uyi kwaria nyimbo Muriega habari zenu. Sitaki kuongea, nikianza kuongea maneno ya Shalkido naweza ongea the whole day. Shalkido alikuwa kama mtoto wangu. Hizo ngoma zote ni mimi nimemtolea audio, video, ni mimi nimesponsor kila kitu. Na kulikuwa na zingine roa, ni kweli. Kulikuwa na zingine zilikuwa zitoke lakini Mungu akaamua hivyo. Samido kwa roa. Samido. Kaina mwega. Ni ciothe tutago Samido ikire poini wa nyimbo cia kugoca Mwathani. Andũ haha kũrehe kwale ciakwa kũrĩ bamĩrĩ na arata a Shalkido na ngũhutie gĩbungo kĩmwe. Thĩno ya Ngai nĩ nĩndo cia mata ndakuna mbeca nĩ cia goro maitindĩkĩra mũciari wa mũndũ Othiaga tamagadie na ihenya. Othiaga tamagadie na ihenya. Ona kekara na kwenda kwa Ngai. Ngai tuneanie na ihenya. Ona kekara na kwenda kwa Ngai. Shalkido neanie. DJ, thank you so much. Kijana ya hangi. Murega rĩngĩ. Niyo toguo ngugĩte hĩndĩ ĩrĩa nyuma haha tondũ nyuma haha rĩngĩ ndigwĩcokera no kuga njuge atĩ nĩndarehera birabu ciakwa gwĩ Shalkido aroma makwega kuraga he rwĩmbo tũrendete ithuerĩ na Shalkido Othiaga baba wendirie irĩtu othe na ndũrĩ wa kũranĩra na rĩu nĩ ndaiganire nderwikirie kuma mbure anake othe arika rĩakwa marĩ na ciana cukuru kaĩ ciakwa ngathomithia gĩthomo gĩa thira bata baba niĩ nĩ ndarega gwĩtagwo cinia mbacara nĩngwendaga gwĩtirimia mĩaka-inĩ yakwa ya ũkũrũ. Ngai amũrathime mũno. Amari twatagwo Wahome wa Gatanga tũratũire na Shalkido bandi-inĩ ya Mike Roa. Ona Saturday wagĩthiĩ Thĩka nĩrĩo riri kĩrabu kĩu kũrĩa gĩtagwo na akĩnjĩra nĩ arathiĩ na acoke kũinĩre rwĩmbo rwĩtagwo Advantage ya Wendo Road Test. Nĩ wega ona ũgĩkorwo gatwĩragia mũno ndũkana wauge ndarĩ na maitho na ndionaga mũcingo
wanyama na guotario tamagerio witaga mundu ekuraya gakoro gwatini witaga mundu ekuraya gakoro gwati kigura ngari tomo mitwarero ditesti onawe ndo wamani ugitikaga taimu ndukana twarithia ngari otamitwiritie ndukae ugakorona ndituirie mburiki njena ihenya niguo ukaiga witagwo atia ndokaina kibungo kimwe kia rwimbo oritwo na kibungo njitagwo komanda Kimaiyo ndireciria ndie ikiaga coco co ya mwico ndaitakaine watwaire na Sharkido Homeland. Thank you so much. DJ tafadhali wachana muziki please gai afandi ndio nadimo kore aniga kwa tabodi kana kamuisi kana ikagarurire tuine mere Ndio murathime muno na ai family kumbiriria gwiciragia njuge kana ndige kamwana njini ndio kae gukuhe kaundu ndiraugite na no nyende gukaria niguo ndireciria atiriri tainiri ithuĩ ũguo tũhana rĩ nĩ tũkuga ndikuga nĩmũraiguire ngĩtana kũu Simba kĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ aini aya rĩ tũthondeke handũ tũtanamba kũthondeka ĩrĩa ĩngĩ ya TikTok rĩ tũthondeke a facility wĩ mũini wĩ TikToker twandĩke professionals waigua biũ nĩ waritũhĩrwo nĩ maũndũ rĩ ũgoka handũ harĩkũ arabu wĩtwo Sharky hau nĩ hega tũthondeke handũ tu nĩguo niĩ kĩũndũ kĩu nĩ ngwĩtigagĩra gũkiuga no ndakiuga tondũ mecinie haha Samido nĩ nguga ithe ti wabici kidogo hau tũthogothanio ũguo Ngai amũrathime mũno na nĩ ndĩmwendete asanteni sana rĩtwa twa na kĩrĩna rĩtwa na kĩbungo kĩmwe tafadhali rĩtwa na kĩbungo kĩmwe Mwagani agoso nijitagwo JN gakuhĩ nĩ ninaga Ngai ndathimĩra mũndũ ũrĩa nyendete hĩndĩ ciothe Jehova ngamũgitagĩra anyonia wendo na niĩ ngamuonia wendo na ndikanakinye handũ niĩ ndĩ ũcio gakuhĩ ũguo nĩguo ndĩrenda rĩtwa na kĩbungo Ngai akũhaica Nandegua ndigane ya gũtonya Kwahoteka terĩa na Bishop Mbeni Wanja ACM kana nĩ Njiroma terĩa ya jamii Jamba God is good Njitagwo SP Chege kana Wangonyo Coco ndumehone ngairĩtu karĩa Ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ RIP Sharkido Ngai wa muoyo mũrathime Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe ndĩtagwo wa Jane Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩ atwĩciragia mũhũthũ wa ngoro citũ no ritũ nĩ amenyaga thank you Ngai nĩ mwega ngatwa tondũ ndĩmuona indo na nĩnyendete maithori maya niĩ ndĩraga ngoro mũkiria ruara ndĩraga ngoro ndirũmwonia Nani njitagwo Mfarume Ĩthĩ mũndũ nĩathakaraga ũkaigua kũmũtanuka Halo njitagwo Risasi nĩũndũ wa sikiza mũrĩo atĩ koguo he mũcuba no yachoma no menyage atĩ ndio karigia thĩno wĩhumbe wega gakari kega
Maisha ni maku, mathiko ni mama. Urega rigi. Itago nyenje. Itago nyenje. Ndio tulipotaka Saudi Arabia. Aratakwa demo makuni mawira Maria mekuo mwathio Saudia. Aratakwa na kataro mutumia nari na muzia kautiga akomboka gathie gutuika kombo bururi-ini ucio wothedi. Ayuni Sasani itago Shiko Baby nende mwiniro Shiko Part 2 na Dr. Mishuki Shiko nenda kana ndire na oru edali dunga sake koderareke satani gitagwo ndomituge brother maikiroa ni taro ipo itagwo kihembe giakwa maendi ya city ndari ni manie ni ngwendete Sakido murato itu God is good. Itawa Saka Junior wage jigendeire iria turi nawe inikenda keke yumukania mwendo aiuagatia irejageine yetiakanala irio cia ngoro eno igasmoki yakwa. Thank you so much. Brega itago kinodia fast boni uria watigetwo ni mutumia icoka akimugira akimunira kawimbo kengumburire thitari ndakwira iria wiriga kuroga thie kwanyu brega nyothe ndaine mwega ndainde ciothe itago tuni wa kinanda na kuinira muciari wa mundu ni ari bata. Nani ndari ya chuki. Sama bibi yao. Napenda sana mambo. Kuna wageni. Lakini before we introduce wageni, nasikia wa. Nasikia wa. Ati nasikia wa. Ati nasikia wa. Cheki. Cheki. Kuna pesa Juma hapa hivi mazee. Acha pia. Kuna wageni, si ndio? Sakido wanamuita Mutongoria. Karibu majawahi ya kumwangalia. Hatuna Subaru na bado na wakulia. Nini ndani ya kifua mpoa na kutadia. Tunawakulia mna so. Tunawakulia. Hapa ni fat boy. Na vile kwa innocent. Halo. Ukita wasaleka na wajo ukia. Tinada na yako mwachini. Hajuja. Thank you. Ngira hile rabira bisi yakwa
tukumodo Sharukido gaya gekoigewega Sharukido netokona nokurui Adire gutuhandira mbeanga na ndikere wiki netokire na DJ Sony M DJ Jeff 254 Top Shota. Nataki wapi kelele wewe? Lakini kama watelezame kitu moja, wasanii waimbaji wametetewa, lakini sisi ma DJ hatuna mtetezi. Wanaendelea bado kutuibia pesa kwa virabu, na ukienda kuclaim pesa zako, huyo mtu anakwambia atakupeleka polisi. Wote wenye wametunyang'anya pesa na ninawajua kama club inaitwa Teresa Beach Gardens. Club inaitwa Teresa Beach Gardens, mwache kunyang'anya na DJ. Abai batiana Karuma boy. Wapi ni Karuma boy? Sirode. Ai sirode. Ni matara masoso. Arome matienda kuonyo siero. Nemetari para kengoera. Kenora go ni mwili. Kenora go ni mwili. Wale mudanya wajuma nderariri kano kenuma Woko-ine wanyitete cuma Riko wahagirite nduma Gikuria nikiura nduma Wokire ihenyo kinuma Ndeto ici ndiraria ni cia Githĩ na nduma Ndeto ici ndiraria ni cia mao Miro githĩ na nduma Kairitu ndingĩkũhe ngoro Tondũ icio ũcagithie tara Ona dada igarito. Kanago mapelele. Mapelele. Sakia leto loko huti. Sawa. Kitako chaukieni. Kineta roboro itako kohihinya niyo arume ni ahihinye. Oko tuhatule. Tori ahihinye. Iye tu asio. Nemo hinya. Matunda manda vitoto kanekerario ingera na vito ya moago unekeraje valencia ora irekeni kitaba kauti Amamwere no maguta angekoro ni wembeti nyakaere timedhiru na rimwe urakenga gukenga nama ni mamwere no maguta kitoma ni mwendia na tuinaga na idasha kido pale Wilo Thomas na niko turari muthenya wa ira mahureirwo hirwega marutira moyo mono no mothe hwaine toko tugithia haria tumurie komiti au Thomas niguo aireirwo asante maya mata makoro Gashushu kiria wina kiore kiretu kana ni igana wa matha ni uretu aba ni akuitania pini kiambe kiingire coke tutere Salasa. Dada Sara. Kairetu Saloni. Pitisha. ni wa suguri mageithagia Eti kumugaithĩtie tawa shuguli kana koi haki kana Rwanda ina Kana bas, kana Victor.
Yes, rest in peace, Sharky. Victor, Adroba Victor. Kanarere, Kanatiaga. Nega kehoka gathio haria. Kana Victor. Kahora na to support. Thank you dada sana. Nimefurahia moyo haki. Shosho ito. Te hamwe. Ado wa kwendo. Ado ko ne hina. Adakora, Dakioro. This. Dakioro. Nego. Nego Jota, Dakioro. Leure. Ni muragenia. Eke. Nitothiete wega. Ata. Tunaendelea vizuri. Kwani huko hakuna carburetor? Hakuna. Translator. Hakuna. Haya. Tunaendelea vizuri. And thank you very much for giving me silence. Nyinyi ni wanafunzi wazuri. Na sitaki hata leo mlipe school fees wa Kaniaru University. School fees yenu nataka muilipe kwa pay bill ya kusupport Shosho. Sababu again, huyu hata tukimpea mamilioni hatajua. Kweli? That's it. Tuingie kwa M-Pesa zetu. Na ningependa wale wako na cash waanze kutayarisha cash sababu kiondo yenye imepatikana sasa ni kubwa. Na nataka mnijazie hii kiondo yangu na msiniaibishe. Unajua saa zingine huwa mnapata roho ya kuaibisha mtu. Watu wanasema, "Shioda ona hodhibiare." Notionekaga kedo. Ikwenda mojo no rivia. Tafadhali. Onoko ono gifungo wina kiori. Tumirira shati ni udehere besha. So I'm requesting you, I'm begging you for the sake of Shosho, let's prepare our M-Pesa apps and our M-Pesas and our pockets sababu nataka mniletee wakanini, wakanene, nocio ni incoming MCA wago kone mwamona. Tamumaki uciona ni Gen Z. Nake ni MP wako dogo gwitwaro Isambu. Incoming, no Gen Z, and thank you very much for coming here. May God bless you, may God be with you as we join hands to support Shosho. Jimgatani, niaje kijana yangu, naomba uniletee maji yangu. Nimeanza kusikia thirsty. And thank you brother. Anayekuingilia saa hii ni Mr. Kenya. Mpigieni makofi tafadhali. Najua hamjuangi sisi tukicheza na tukiwa serious. This is my very good friend. His name is Jim Gatani. He's a model. Saa hii vile tunasimama hivi, yeye ndo ameshikilia Mr. Kenya namba 2. Mr. World Kenya namba 2. Mpigieni makofi. Thank you bro. Lakini namtumatumanga kabla aomoke anisahau. Si ndio? Okay. Okay. Haya tuko kwa M-Pesa. Haya twende kwa pay bill haraka na wasanii wote wenye wamekuwa kwa stage. Sitaki kuwarudisha hapa because of time. Lakini naomba tu msanii yote yenye amepewa platform hapa leo ajibonge. Alright? Mimi if I'll be honest with you, I don't support tukiwa kwa mazishi, kwa kina Kaluma ama mahali kuna mashida watu wakikuja kujiuza. I do not support that and I say that plainly. Tukikuja mazishi tumekuja mazishi. Sawa. Tukienda kwa kina Kaluma tumeenda kwa kina Kaluma. Wacha kutuuzia ng'ombe zako kwa kina Kaluma. That one I say, mahali mtanipeleka munipeleke. Wewe. What? No shoga adina ko. Onesho. Madhye. No, when I say that, I'm not fighting people or brands who come to advertise themselves on these platforms. Lakini ukiingia hapa, useme naitwa Massage by Steve, nafanyanga massage, nauzanga ng'ombe, nafanyanga, wacha kitu kidogo. Togoka kweji advertise na dorati gabia. Wanita, I do not say that in bad blood. Napenda everybody. Lakini napenda kusema ukweli. If you're not supporting Shosho ya Shalkido or whatever it is that you're doing here, ukikanyanga hii red carpet useme mimi naimbanga nafanyanga, itisha pay bill, support the family.
Shalkido tabari na kulia jamii. Mimi Shalkido wenye wanajua Thome to yama ebena Shalkido. Eni wakario kini atwiraga ndege ore ambagia haha thi hinya waguo akomiambatia lega yoheanaga mundu we Thome Shalkido twanaia nake maembe na twahoya musamaha aria twaiyire maembe tutiari na uru ni ng'aragu na gaiciie ndiona mama urenda kugia kana ngai andu a ngai tuthomete na Shalkido mujiguire tha mundu kwenda kuni support jetao Tanix sisi kwa sisi Shalkido mane tung'ang'anite nake ndanakona nake backstreet ko kana ko but Shalkido ario nae arugoma na shosho wao tire mundu ungi Shalkido endaga shosho nie jetagwo riri Tanix ga Njoki de haha de mwana wa single mother no ni andu mundu wothe na single mother ni oi mundu wothe uruagirira bara ni a single mother ndukanetikira mamu anyu one thina twana ingatwo nja tukona nduma we mutiga twendera uta iratu ni mwagoi ndo ne twa planyo we muthe jigira na hau tudagothai Jim tatu jigira na hau ne twa planyo. Okay, also let me say this as we continue. Dina mere magai dina mere no ena kaudo enda kojera demwe Mike dina ando mara hidhanya dado marari ore akore now tuko kwa M-Pesa tuingie kwa paybill haraka haraka kwa paybill mbio mbio we nikiona unaniangalia najua uko kwa paybill 8030 thank you sir, God bless you. 8030 444 then hapo pengine andika Shalkido ga shosho or any other name, could be your name, could be your Kanyaru, could be God bless you. Andika hapo itaenda kwa Shalkido ama shosho ya Shalkido na shosho madireda kuonoke nitarodhe nejo ne korito no ni direda we umeredia tu shosho nigetha wone wendo uria twina guo tukureheire haha na thayo uria muingi turakuhoera Ngai akwa niguo shosho witu matiga kwenyita rodhia twinawe niguo nitugukunyitirira tutigagotiganiria ona ndauga ni wega ati wi haha kimbo shosho hiuka guku ri ngiuma masaji na guku thikari ndiria ba gutona tukanywa ndufia tugitereta ngaga niguo ndimuhenie okumuhenia ndimwire inywe mauma mutigacoka no nie shosho wa Shalkido ndikamurekereria na ingi marugamaga ha makauga oi turi ukaga gukuona shosho mugathie uyu ndigamurekereria ona ri na Ngai andeithie na he indo na he ngari ndimwire yari yake mama ni ndagicokeirie babake mama no tana igwa jokere haya paybill ni 8030 444 hapo pengine andika jina Shalkido ga shosho or any other name that you would want to write on that. Thank you so much, may God bless you. Hapa niko na kikapu, whatever little you have, bora usiniletee kipungo